Aya dawro ni abo. Na sawuti. Koya. Na trafa samaba. No wa mame wo no nko a wo mpabre. Bra pa de wo pe bi da ya wa betena ha wo kasa asemwe no. Ye mwanwa papa. Ya de me mpabre. Wo mpabre. Hwemensam. Eno hwe. De sikaya mensam. Wo nsam de Wope. Akoma FM 87.9 Kumasi. Sikaya Jimsi ya. Na ama ni nsemu ayesa. Nesesia no. Amebusa se mensam no Obi kube no ye ho adwuma wa asaman. Obi kube o. Enu akwaje ye ho asaman. Enti ama ni nsemu ayesa. Me de menim. Obi kube enu wo ye ho. So se me mpabre. Bo kwa no asase a wo ka no. Asase no. Wo mu ye no kwa ye wi ase da. Kwa ye wo wa do kwa ye da. Obo so ka no kure ne nka kontompo. Aunty Bea enipa beto wo bo a wo de to ho so. Rebe sisu biem. Nipa beto ebo a wo de ato. Sanya wo value ho. Ene wo a wo Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. Okomo a ade bi e chefs mbia na ebo da so de eto. Tinya afa na akosere nto so. Okay. Enti de na mpese meka na se aware ye stage miensa. Ye wo the early stage of marriage. Mama de early stage 6 years. Any what the middle stage, any what resemblance stage. Me no resemblance stage ho. Ma ware e confusion biasa. Okay. Oh.
was saying, your friend say, Redia, yam comments ya Akoma heya ena ye wo mo a enra mo hwe ye mother station Onia TV no mo hu say ye pa Ghana month no ho entuma emra so say ye keche bedi ade keche ye di ade a ede enne Akoma FM ye so ye pa ye de ho entuma aka chem say busumi die medi na papa de ma me no medi ato baabi ne say name no medi ato baabi ya bune wana ena medi ye adwuma enti enne oba hema ya obinu wa ena maji makonya fe ne ye de Ghana month Akoma FM edition ye launch ye pa ho entuma enne na ye de ebremu obanim bosome ne da etoso 9 ena ye pa ho entuma enne mi wo mpanyifo bebre e wo dandwem ha ye ne omo ebedi dwume no na de odi kan pa e wo se me boni din ye Reverend William Akotua Opare or your minister in charge Presbyterian Church of Ghana Trinity Congregation Kote de Duakon or Waha. Me wo mi station manager enso e waha emrepemu me pa ne ho ntoma ma mo so mahu nenra mo hu no ne ebedi nkomo kakra enenso de ye be ye nyina wabosumi mu no oba bedan ne di e de ache ye nyina. Me wo ebusia panyini opanyi kwabna AJ Sapon ono nso e wo hanom sei na enne ye special guest of honor nyamiadom obeka ye ho ama Ghana month enne Akoma FM ye pa ye de no ho entuma no eye nana amoaman hene nana ejenim boaten a odikan the first ono ena nyamiadom obeka ye nsa ye ba be pagi Ghana month ho entuma ewo Akoma na bibi bia ye be ye no obosumi we save no ya dan Ghana ya mamre ene ya mane no ya dan ne di edi ache ye tiefo ene ya hwefo a mo hwe yen ewo Onua TV na ansa na ye bedi dwumadie no ye be hya ase kra no ye di mpaibo ena e be hya ase nti ye beto yen sa afre Reverend William Akotua Opare minister in charge Presbyterian Church of Ghana Trinity Congregation Kote de Duakon na odi yen ahye Awurade ensi nti ye nyina fa honhom e type papa sofo achi na ye mompae papa nyame ade se bompae nyame a ye no kwafo ye de nyunyam ene aseda ni de ne nkamfo ne de mawo ya ye man ye da nyina nti enkwam achede esombo a wo de adom yen ye da wase ema Akoma FM dwumadie a ekoso ye da wase mampanyifo a eda no ye bompae wo Yesu Kristo dimo bosome we ya ye de asi ho se Ghana bosome ena Awurade ye to nsa afra o se fo wagwatena so na di wo hene ye bompae sre ena ye pasa dwumadie so hontoma e wo brono yin so ye de yenua odi dwumadie ho chiame ye de nananom atena nkonwa ene obi a obo ne homoden se dwumadie be koso ye de wonyina hya wonsa Bible say dodo ahonhom no di won kan won ene ye Awurade wo ma yesre Awurade homegu yen so ama enwie yie yenyamu adesuade ye wi a yenyina abom aka say Yesu mo ne awaye doso ye da wase yenu so be ya mana abro ne aye bisai bisai ya bisawi ewo Yesu Kristo dimo amen. Amen. Papa yedas papa sa wode yendwumadie nyina wode ahye Nyankopon ensa ede amayen na mefre mi station manager obeba be kasa kakra bi na ansa na obeba no ye wo osibisa kete ewa ha osibisa ketefo ewa ha nti ombegro kakra bi na ende mi manager wetutuntuma nti ansa na obeje na konwa na so no so senya ye chinchim ho ya ye sa kakra yi manager so otutu oh manager so me ko fansa mo mbre na manager so de so apa ma ye nyina nti osibisa ketefo mpama chaw mo meje ye tata na manager e meje na konwa na oni endi nkomo kakra bi ansa na yen special guest of honor no ono nso yamanaka ni opening remarks ene enkomo e wo ho ye besua de bia fa panyin bi ho na ye boketani ewia ye bobo panyini din e de akyerew na yesua no ho ade kakra nti mpacho ma ye ready a mo ma ye nko
Yamase Osibisa Ketefo ena ajeje me manager tata na wabeje na konwa na kampese odanda no kakran so pa me chew ose osre me Aunty Bea me pa chew na na se still la obeye intene manager pa chew obeye the power nti eya na pepia amade we dey close the say dey close ena o say dey close ene edwuma no so yo enti Akoma FM your station manager Nana Osei Asari obeka bibi kitua bi owadwumade ani mu mienu na tese ya ade ye bisan se Ghana man Ghana bosome Akoma FM ye so Ghana bosome no ye dia ewom anything manager akwaba ya obinewa you ya obinewa you send na usi yense so di bosome ni nyina okay ya ate ye be de sa dia bo na so hwan ye fe me da se I'm said that you be just say ya ma wo dress say ya ba enye dwuma ketua your manager enra ye hu ye de ni na ye mother company e pa omo de no ntuma na enne so sane amekan ka echire ye so ye pa ye de hu ntuma kakra bi Ghana bosumi no ye chefa ewo mu no eye den ye nchi a won a woretie Akoma 87.9 FM awie ene won a wore show ni TV ne ma won akwaba emfamra eye Akoma 87.9 FM ye launch na tsania we de kankanara ena eye yen adwumaku ni Media General wodi yen anim na fe de wo se Ghana month no ye nyina yetumi edibi na uba asante mantem ha Akoma FM botaya yen esien ani so theme a fi enna kosi eye 31st March yediri di juma no ya to ne dingo se sustaining our cultural heritage, bridging the gap between the old and the younger generation. Nienti Akoma yenga fabotai said yes yen ani so ne se ya se wo hwe sene amamra ne amane te wo mengu ha anka me yema kan se empanyefo na wo kuram mebung na aba no nyama ne bebre wo ho a ayira ye na yenga nhwe ya na daache de ohaw de abra yen uba Media General ne Akoma nso de a yen amamre ne yete ase yegedi yen so se obi an so hunia ekọ enu nti na yenga ye se ye befa sa theme wei na ye de didwuma sane be ya ansana bosome ne nyina bekọ na awie wo ye nwumadi ahoro a bribe ma ye bebobo so de a kire won a worehwe yen na tie yen nyina no na eye yen mabu no won ate yen amane ase amamere won ate ase na ebase sesebe ukopie ewo ahemfi a na baabi a wankofom na yankoje wo gwan sesese ade mra na esane a won agu mu kakra na nka kan no wo hwese ne aniama kwa nka ne yaye wa hai na tie gwami anka ye mu bebre wo ha aga samatu ya ga mo wo geje ye bebe na ni nyina nso ye sebe ni ma ye ni munti ha ni nti na ya ese ye niam ye be ne ade nyina no ye be hwe na mabum no wo ngate niam ni biase yo my station manager Nana Osei Asari we the first introductory speech de edie chire na kasa bosumi mu de ye be ye dwumadia ye bedi dina no emrepam no ye be san amana san ababiom na one yen ababa bedi enkomo na nana amoama hene aka no ni apaye dwumadia ni nyina ho entoma na nana atnasen kame mane nkasa ansa but nana wadamo pacho bokode madaro mane mo paibo ye de nyame as ye da so panso se ye tun safreo na ye no di dwuma bebre ti ye kan ya nana se Akoma de meba nti madama ye da se papa meso da mo ase ebusia pengu de ya Michael but ye mu akwaba ye da senso se na neba na wo se wo mana na nko amba ena na namba oni omba ye nyina so ye mu akwaba okay no been one say okay apem de she no say one side there say any man dey try you and there it also kosia it the high kwa so the wie last enye nana buna just all the manager kwa echire ho ya ye de ana just ye ma osibisa ketefo ni bi kirewo na de na na ka no
one Saturday na say ubetwagwan na kan say obama mede na awie yi wonti ye launch ne ade nyina awie na afei de asaw no yi inte botuma asaw kakra na me na awie na say obeboa na so obeboa ene ye be pass mama manager papa it was be say ampa chom ma kitwa bi na manager de asori na yedwumadi a yedi ni hada bia no munim say ya sponsors so boa ye pa ena de bia da akoma mu nsem yede ebremu ene grow fine ene oye igwe intade me yi the doctor na free o your friend no igwe grow fine enche bia obedi na konwa no no so ni edi komo kakra bi e de afa grow fine ho o ma mboa ye ne a kame dress ni kama ni ja o ma miska ma me fan dress enti no your sponsors dey o say e mo na ene o mo so be kasa kakra enti o mbeba kete ye nko e I see a pipe. Osibisa kete yeda masa papa igwe na pacho ba jesu say se wa Ghana month nti ye mo hano ana ebegiso enu ana obegiso o hwa ye fe o wie nko se photo ni de ya me no betwa grow fine no yo ye di nko kakra bia fa grow fine ho nti ye nko yo menchia oni watiefu na otie adwam e mana kwaba grow fine de ye nyina nim se one Ghana ye bomba ko ye ne kumpana ya timidi koko ye ya Ghana koko aye aduro a eboa amasan na eboa Ghana man na ni titiro ni se oman bie ni ho a ebeje yi ana betumpon gise wodi adoma chede a Nyankopon de man no wadi bi no aton bi eno nti na hwe mu ye di Ghana koko aye aduro efre ni grow fine na grow fine so bae no edi dwuma bebre obi obanum bia wa dansi odi fa duro ne ho ifi se koko ya di amfaso wo so bebre eno nti na afi bia broni ba no abefa no akoton ana de ebe bia de bedua bia kwasi broni obeto ye bia brodi a o si ye ni ade ye bia banche o si ye ni ade koko de o se memfa nsanka woni kwan se obeto koko gisa aban na ato ansana ye de akoma broni na chese mfaso bebre wo ko ne so na ibusa kwasi broni se de na wodi koko ne ya de ka kire ya ne se wodi ye chocolate ye hwemu hu se saa koko na broni de kwa amanene emu 2% pe na wodi ye chocolate de aka no de na wodi ye nro wodi ye semina wodi ye nku wodi ye noma bebre na adura broni de koko be ye na Ghana ni osika ntimento ana abeto kra no ne bo di yi pa enu ti ye hwemu edi koko anwuna do efre ne grow fine nyini kama nyini fefefe na nipa dasani efiti anopa kopema nwumre da bia home a wo home no kyese u nyini ti nyina wu nyini so papa wo na boni wo obi be nyini no aye yarefo no dampa so enye ne pe na nam yare a esie no a wahu enti de kofa saa o hawo ye bae na yare bebre esie efremu silent killers umkuye boko didi kan friend pressure stroke heart attack and septicemia and no doctor for to the silent killers identity how to do silent killers if you say oni enete oni atrache enti ade a obemu wa ho se bibi koso enye papa ene se obemu se wonsa ana onan ayo titiriti a friend numbness na ne anya ho numbness no de ne yeka se anansi achebe tini ye di anansi saa no de ye na nako anansi saa no de papa ko
na yare a ekunya na enim ho nimde kopim se yenya ho nimde a wo se side free ho na obusa Dr. Bea say e na kofa sa yare we numba the Dr. Bea be ka kire say ya na sra de bone cholesterol awura system nim enti asa na be so wonsa ana unaye otitriti you know na cholesterol sra de bone no wawura mu 15 to 20 years enti no de wo kwa boko silent killer no de wo ko enti mebia no ngo fa mageduro no se de beboa ayi sa how entirimu yare afri nipaduanum efise saade no rent nim kra na kenye problem rent nipaduanum an kenye problem but wo rent no e friend actually no a e de yare nyina aba actually de nyakopon aye ne se wo nipaduana ye mogya na wie no sa entiri ne ni kan empompi fam na nchamba nipaduana kwa nyina ne mogya na e fa actually no so wo de nuane no e friend nutrients and from a papa wa home na friend oxygen no and e kwa nipaduana kwa nyina se de be ya nipaduana be grow fine if you say da bia wani odidi utiri nwi didi so wani anya aduane pa ni a opose wani utiri nwi wanya aduane pa ni a na utiri ho tutu saa de nipaduana kwa nyina so hia nuane no na aduane de wade ba koma no eye o mogya na odi oxygen and nutrients e kono na nyame anyo wadom na srade asisi ntiri mu a e ma mogya de ntibi mflo yie e mogya na ankoyi a akoma ne de nyankopon ahyehyɛ ama no sɛ at a point in time no on pompi mogya sei enti ahoɔden a wo bia na akoma no ɔgye pompo mogya enti bɛma ahoɔden na ɔde bɛ press up no akoma no ɔgye pompe enti wo bɛma ne de onwui nso nya adwuma ade ntira akoma na ɛgye apompe sɛ de bɛyɛ nipadua no enwu wanhwɛ yi ano num grofa mogyaduro no amma srade na mfiri ntiri no mu a afei de srade no ebetare ntiri no na yare efre atherosclerosis afei de basa inflammation na efre oxygen no enu wadwene mu ntam adwene so da bia ne odi ye oxygen disenframa na enu ntam a adwene no entiri no de so wadwene so wano a na wano chia wonsa dompedu mu so ntimi mpagya obi tia fom so obi tia fom a so tia fom so obi wo ha na ntifa na edwa gaga o siri trasia asere ne yi atofom obi da asia so jagure na ase obi tira ase bo che na ase pagya ni nyina e bom srade boni awura ni paduanum ntitudum gro fom agyaduro no enye sa e de wo haw bibiri bebrɛw na de e kan se wutibi koba ene tesen na yare akoato tibire bia no gro fom agyaduro no se de beboa ama ni paduan agina kama enye sa doctor be ko hospital doctor be ka che say de bi wo mu e friend sodium e kosoro ntinchiri medi biem enti no mu nya pressure de ye tue o mankyere mu mu ne nkyere no fisi odi nkyere no a sodium be kosoro ama pressure do akosoro cholesterol level kosoro enti anwa enam manwi biem saa na sikyere so mani biem edu saa bre no a mema ne aye mobo ye ntue ye hwe tudura na dwo ye ntime nkɔ ho akoma no wagye ahoɔden ne edi pompi mogya enti wo hwɛ mu mo pressure bia no a ya no mema sam no wo fam saa na wo ba na wo ye be ma memfa gro fani agro efise eboa ye de yan kase ye kokoo na aye ti wo na so wadi so brew wo ye adwuma wa wia so wo ye adwuma wo gya ho wo nsa no na ye otitriti wo ha no akoma ebo periperi wo honam nyina ye wo ya wo be sore na wo honam nyina ye wo ya onu gro fa magedro no ebeboa ama bibia aye fine edura na dwena wontimi na adwene no odamogyam nti wo stress wo honam mogya no kofo a adwene no onna no wadabi ti bibia no gro fa magedro no aduane si wo na wontimi ni de yare no gro fa magedro no saa na wo ba ana bema na wo so wodi atenka mesra no gro fa magedro no ye nua ma no menstrual disorders e no ntini atu ye Dr. Mensis oba bi wo ha mfie du no mu ne nsa mfie num no ba hu ne mogya ni mesra yare no gro fa magedro no se de be ya bibia be fine na ye Ghana man ti ya ye hye Ghana ye kasa bebri ti ba bia be bawura bia se ye pharmacy herbal drugstores obenya gro fa magedro bia to ye ankasa so waka se de na ma ye to aduro no question bia wo bia enam mre ni ti frem ne che bia obenya aduro ni bia to wutie radio no age number no na be no ayebe 0244 59 65 32 0244 59 65 32 sa busumi ya ye di Ghana manti ye di Ghana aduane ne ya se Ghana tade nti wo yare Ghana yare ya no wanum Ghana dro ye friend herbal medicine to no go for magedro no a be ye fine no go fine magedro no na bibia be ye fine yo sana me kan no enche bia me manager besan ababa beji na konwa na afei de bosumi mu nyina dwumadi a ye bedi no waba na wabekasa afa ho kakra na amwama hene aboa no ana se ono aboa na amwama hene da bi maka ne ye na yapa ho ntuma
na mu nyina behu dwuma a bosumi mu eda ye nenim to sibisa madam mama san fa kakra fam na manager san gina konya
ena ejiji yani kakra ewo enne yenso Akoma FM yepa Ghana bosome no yepa ho antuma no na me manager sign atna sibiom ye ne manager ending common bi san say efri enne ekopem bosumi ewie ye edien ne ena ewom yetiefo eden ena omobete yo mama me na wase na merebobo ne amane so no minikan ena eye team ne nyina ase mama fa na ase kese ma Akoma FM team yede niame yetna sese yebeye wohwe committee a yesete headed by bureau chief Evans mabo adwuma papa I am pempe no management bo hu se wo na niama ni bi wo ha abedi ani but ye won krofo a wo ye adwuma no nti ansa na mede nsam ni nyinare to gwan ma me kan and that team ni nyina se efe Akoma mu nsam team nso ma ya de papa mama adwumade no aye fenti obi o wa Akoma ha bia nyankopon nhira mo pa na bosumi ye gedie se niama betumi akonkan yo mama meto aso ya sania wedi kan aka no nyame eya adoma launch na ne yare no finare koya no nia wo behu se be sesa ne edikan eye yentade shem ya ye se finare kwa akosi eye 31st no ye be share African wear nkuto na niama ye be ka ho asem bebre na so ebe ye nkrom ha eniama efe ya ye specific programs bi nso ayebe ne edikan eye nya yato ne ding Asanteman Speaks. Okay. Asanteman Speaks no eye dialogue anyame ya doma on the 12th of March. Yebedi nkomo eno so yato nsa frɛ ahemfo. Etitiru ene won a won so wo ye won kasa nwuma wo se wo mra ne endwene Asanteman ho. Okay. Esane sɛ yenim sane Asanteman do amamre ene amane eno nti yehia saa na yebedi nkomo na afi yahwe kwan a yebefa so ya yebetumi aboa na as a media house no yahwe kwan a yebetumi aboa ama Asanteman na otekoko so na mebo me mu ase kasa na nanso ehu se jiwa Akoma FM yenso yenjuma no yedwene Asanteman ntano ya to ne ding Asanteman Speaks. Okay. Efe samba hwa Akoma mu nsam nso yenjumadi yaboa nkrofo pa nkrofo de won samoba won a ohaw bi da won so yenim won a yaresane ade yaboa ne sika fam yetumi kura ma bi mu nso sika won a wonni aduan bebia wobeda yede ma won ba yetena ase din hu se aya sabi so biba wabeka na sem adofo aboa yenye sika yede ama won okona okodi sika na asa anunti ya yese sesi na Akoma FM ye the foundation riba na sa foundation no ye behwe ne yatetew emabun ni titiro emia ye hu sa ya pepe no emia no bebre na so won sema aya eha won nti ye sa foundation na afi ye benya foto a ye yankasa ye besi krom na ya boya foforo ye ne won be ye training hand skill training yedba ma won ye wi a ya graduate won fefefe na yede won so ahye enwuma hurumu na sebe orekwa orebe nyina no wanya adwuma ye na wanya sika na ankoye se ma memra Akoma memesra de na miwi a anuanen anu nti nyame ya dom on the 20th of March ya be launch ni ayato ne ding Akoma Boafo Foundation. Okay. Enu so won a worehwe yen enne eni mpanyefo ya yato nsa afre won nyina no nyame ya dom asada no ye besange hia na FA on the 25th of March no ye be ye ne ayefre no food and photo exhibition na hona ye odan well nia ewo mu ne se ye ngakoye nchia ehu pictures bia oba Santemem ha fi 1937 1945 pictures bi nia efa Asante Kingdom ho na prempo di kan one pictures nia di nyina no Akoma FM ya boabua ni nyina no a on the 25th of March ebe mount ewo yenganim ha se obia owa ha obi oba betwem bia no o mehwe no nkai nia esi ewo Asantemem ha no ni photo exhibition no na fe food exhibition nso no nuan a yedi ewo oman mu ha eni Asantemem titiri no eno nso yedi bi besisi ha na obi obetwemu bia no waba yaka ho aba kosem de akere no na wahu se ebia se sebe
uhu ebia oto wonga futu oto na esi ho a ne kofa bae ne den na eye ye be kire ni nyina ase ama obia ehu na fe ye kwan a ye fa so eye sa nuan ne ade no ya ka se yare kan abafo ho asem wonga hu sania ye no ne ade obi wo ho a ne to no obeso otwu de nkate ne twu mu obi nso wo ho a otwu wie no de nkate na aguso ne ade ni nyina ye be kire na we a opese udibi no nso no we ni ye nhye de ni mensa na so oba be ka you na we hu sania ekofa eno eye food exhibition and also on the 25th no ye beye na efe news team nso be di enim ye beye documentaries we share tourist sites ewo eye asantememo ha ne ade ene Ghana ne eye very like what that kind of euphoria obi apeso hunia ekoso obi wo ho se ote asantememo ha kura onim bia ya horo ni nyina ya be ye ho stories bi be ko TV so ya be ka ho asem ewo radio so na se the medical aka no ye ntade hyemu ni ade nso no ya be sesa ni nyina ti fisa mre akosi eye 31st March de se wo pese wo te Ghana ase uhu Ghana na wudi Ghana wo hye Ghana na wo ti bibia Ghana dia jese Akoma 87.9 ya pepe sanse moda yen Akoma so enu ti na ya hye sa dwumedie ya ye de ebront manager me wo sa de fefe bi esi wanim minim se ye be ne den yo we ye Akoma Ghana month cake I see se ye declare Ghana month no officially launched nana ene papa sofo wanyina babekan ye ho wa ha na afei yengetwa yetwa wi a na papa sofo de ne mpa ne ka ho a na chesesese aye launch no ye wie ene mamema nana amuama hene nana ejeni mboatin the first wonka bibi kakra bi emfa yen Ghana month ya nyama ye bayi ye no ho na neme se nana ne komo na ne ye ni bedi na akasa de e no we hye we drop mi nyamfa ho ntoma kra da bi we de obi ka na say ye ne ani no na panyi bi wa santemem hanom say wo ye boni bi a ye say hwe nya sa nipa no e de na sa 87.9 ye mbompo ena de nana madaro ma ye be boni a kirem wo abusuam ana wa anya sa nti nana wadaro ma bibi kakra bi fa busumi de pese ye ye ho so de nyina nim Ghana month no aye yenyina de ahyehyem se 6 March 1957 ana Ghana nya ne fa hode no mo no na enyina kane no na kwan ya fa so eye no no ana ye pese asesem kakra ne ma wiase ana nchirima nyina hunu se ye obibia eni ntia ma sa 87.9 adano ba ne no na Akoma ene media general anam kwa hodro so asa ne ma we num no ya ba fa bosome mu na de abohu dawro na ya ma obia hunu Ghana ni a wo ye wasede ene de na aso betimi de aya aboa ama sede na tetenete no aye pese ekono ya hwese de be ya ene no be be ekono ya sesem na etimi asesane akoyanim na no na tese ka chire so aye ne se wa ka ne de abomu nti baba hede na me gira yewura nam sana daroma ana yesoso enre ya na efre George Kojo Boatin edin na sesa te dwumadi a ode ma a ne nyina ne hweso ne ye ene ye nyina hweso bi se de ba ya santeman ne Ghana ma betima sesa ti da munyina ase awa kwan a mode faso ya ka Ghana de enso se Akoma okuma si de o se o ka santeman ti na je se mo so na mo so ne bodawro ama ye hu ne ma pa wa santeman mu a na me gina yura na 2472 abebio eda munyina na obi biara afa to no so se ye hwa ama asanteman ne Ghana man asesa na akoda ni asesa
na akone nim nana amoama hne nana doctor ejenim Boateng the first me doctor ni free obusia panyina correct me nti nana doctor ejenim Boateng the first amoama hne na doctor time na grow fine e ka koko ho nsem no na me ho say nana ebo ni TV because koko ho nsem de me kai me bi obecha ye bita koko wa ha se wakoma mu no pese wakoma mu da ho fine na wonya akoma mu yare bi a aya tidy koko ana na adama anya sanity ne awa bebre da papa nti eno ne de enyina no enu ade na president na nyina abeka me owiase me conclusion me pacho you wana na edne nyina ebeba nti say manager bibi o hobie ma na say ebeka cake na chese yo sese ababi edu no ye be cut cake no na answer na yare yasa meka we nso e dia so so say Akoma FM eye Ghana month nso ya ye say wonga ye de won tomato so no yen colors na ade ye nya wo mu ye won krofo bi ade have been very loyal to us seba Akoma FM 5 years ya feed day one young year jumania this pa anunti no afi Ghana month and yes won koso ya anti radio no ya beche won ade na mesra mebube o se se ye besi usu anka ye share wo ma anunti se ye de anu aka se ye be ye na se ye da bibia di ama Ghana fo nyina ne won a worehwe yen tie yen sese ahu se you ampaya kan de be yenti ene yeri ye yen launchi ye wo yen papa ba akwan a nim frishia na akwa nim papa pa mo kane mfini sisi ani a na chese wedi aduowatwe awotwe 88 years wow na 88 years ni nyina no dakuru ni home pa Akoma FM ya ye program bi yen abie phone lines na omfre de bia nti ene yes ye be surprise no na ya chenade na we hu say ye ngani aso ne modern a obo ene bre nyina tie a otie yen ene ne contribution ti say bre ne dua be ma papa ba na afi na achede no so no ya de ahye ne nsa ba kokra ko ya say na kra wa ya brante okay enti senior manager aka no ye papa ba ko obo ofra ya ne nyina ye hu no 1937 ofri ehena to ahojo de bia da yedwumadie from ahomache kopem anadwo de suemu program ye be bia 1937 ofre nti manager oba ye presentation na ma no na yakati cake no se be ya time no want to manage the time nti no 1937 pacha obaba na manager ye presentation no e di amount na ya da was papa se yedwumadie bia ye be di bia 1937 ofre na wa share na dwen ofre na wa share na dwen ye program bia na ono aso ahan ka e wa nto ahodwo na odi Akoma fan club members odi omo atnemu na omo nyina aba nti 1937 ena enne manager ye presentation of hamper eniama wom ye 1937 we di owiab na obeche eniama wom papa eniama wom mintu din there be enso eniama wom mu adu nti 1937 ye da wase manager kabibie Akoma FM 87.9 Kumasi yo papa kwaku buachi yado penyin kwaku buachi yado ne ka ni se enem regional Akoma FM management staff nyina na emu na ye de achede ya mawo yese nyankopon hyiraw no ntu na nim nkyiraw na odo awo ma Akoma FM no bre nyina no koso anyansa odo no na entrew ema afoforo nyina nso emeka ye ho na ye ni dwuma ne mbom nyame hyiraw pa amen okay na 1937 na ne obe na ade akọ je sem di ko dawo ana mi di ko akọjawo aha Akoma FM me do ba ko ye da so a interfere me pa cha fe ti ye be kate yen cake no papa sofo be ba Reverend William Akotua Opare or your minister in charge Presbyterian Church of Ghana Trinity Congregation Kote de Duakon na amwama hene na Dr. Ejenim Boateng ebusia pe nkacho ka ho bi na ye nyina yen kate yen cake no okay yo dank we de wa beton brani dank ane baka ya ho ni encha ye cake ni enkati ye cake senye obi ka na se wa beton bi Dr. Daniel
edu party ene ye launche Akoma FM yen Ghana month in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Yedase pa iti papa be bompae nyame ade hye ye bompae oyen kese ye koso a hye wani onyam ye koso ada wase ye fi dwumadie ase ye tonsa frɛw ofan edi kan Kristo wa bedi wo hene ye nim sɛ wonya ye mu obekoso ene ye wie ye de Akoma FM hye wonsa awade ye srɛ ye 87.9 ema ye dwumadie ahodo nyina titiriw niama ye de asi ye ni so sɛ Ghana month ye be ye yempai bone sɛ wankasa be hyeyende na wama mmoa efi osoro atoya brado so yakoso abom paye sre so be man competitive advantage FM stations be brain na wo ho na so rado humigu ye nso a ye de be danso owura fasadom no fatom ye yesre bimbo e de man management any staff nyina Christopher Omoja fakata obia so obonefo no hwehwe yen a ohunu yen koso na oni yen ni ye ye bom paye sre e de manana ene na trankonya erade won kwaso ti wani mfa kire won amane nsiye ihira odin kamfo enim se obeye amana broni aye bisai bisai Yesu Kristo din mu ene ya bosa mpaye amen amen yeda papa iti osibisa mo bema ye bibi kakra na agina konwa na afedie ye ne ye sponsor ba konso ebedi enkomo iti manager yeda se papa osibisa mpacho mo yenko na ya be me oya be ma na ya be me oya be ma Akoma FM 87.9 7.9 Kumasi. Osibisa kete yedamase papa na enche bia yenkomo na enne enti ye toso mienu na ye tonsa e de frɛ na amwama hene se one embedi enkomo no ma menti wo kakra bi nchew wa masua de kakra bia na ya moti asante amamre nsem tetensem kakra no yesi wo ya ye kwametua wo ya ye kwametua no ye hwan politics mu kra yesi ewrem wo ya na wa ye bibia so wo ya ye kwametua ebusuam wo ahwe ya ba ya kwametua edini entai bo wa santimem ha enti enne ye pese ye ne nanam amahini di nkomo ni ebisa ne se oye hwan na de ne de na wo ya ye betimi ama wa ya frɛ saa eno ho nkomo ene nde na ye bedi nkomo ansana odini closing remarks no odini na ya fu e o sa Ghana bosomi emuna mekai na busua peni se edini mu odu wa santimem ha pa oka ensempi na yenko dank wo na dank ni edi nkomo kakra bi ene de sania grofan ye ne bono tot
say be ya e be din komo next week by the time nyina be ma pacho Akwaba doctor yeah no pacho ho ye de ye wadum ye yonko danke yo me da si dank de unim say ye yaso ye wonom no ye wo mfidi wo hwa ye de hwe ni pedua no ana esaso wo ndubna ye de ye duro fefe de ama etiefo obi obeba yaso obi enu adwuma yetumi ye na beebi a ye di mu akotene pa ye nemu yare se bia wonya nemu yare ye Akoma FM 87.9 Kumasi se fele se chlamydia se ye herpes what na se wo pe beebi a wo betumi akọ amaya boa ma yare no yetumi tu ase a ye dank ana wo so de wani kire ye wo trede e wo Kumasi ha wo faka wo so besu wo trede jans wo si trede junction ho a wo so wo kọ dank e ba obenya taxi ana plage a ye do beba ya so yo no obi wonu ma na nemu yare aye no so no nim so wanya nemu yare bebre na ehwe kwan so wanya nemu yare a ebia ne be mem be hyehye no ana nsuo pika be fi ne be mem aba ana wo ho be hu se ne nsan agu ne be ma wo ba nso a obi hu se na se ye ne ya na se keka no ana nsuo gu no nsuo ne gu no nkan wo mu nya papa ba be hu sa de ne pe na bo ne nkan so wanya nemu yare na so nya nemu yare nya ne ba e bo nkan ye sa obi betuma nya nemu yare na so yare na ba ne nipadum o hu bibia o nipadum a keso wanya yare ge so ko ye check up ansa ntiatie obi wo yare o ni nipadum no wan ko ye check up o hu aha enu ntebi no ho no ma nemu yare ni tiba ni nipadum e betena no so a che e bedu baby na afa sha ase ha no etoda ubonso bu ha na no ho sha ase keka no na otiti anansa atie gu no ho nanso na wonim se ye nemu yare bi na de sa problem na bre no obi so won mabo se nemu yare no amma wa sha ase nya nkasa mu problem ne nkasa mu ye ne ya nso onim se ye nemu yare na de sa problem na ba no obi so obo se ne ni asha ase ye ne hene oposa ne ni so asha ase e wo no na ye ne tum onim se nemu yare na de sa problem na bre no eno na dank se so onye hu se bibi se ekoso oni peduen ma entratena ho bra so yo ne fa won se fidie mu ne check hwe ade kora e de sa problem na ba ne check ne hu de problem na ba ye onu papa e de be mo a ebetu sa problem na se ama ho ato obi ho nso a ebia odu beebi a one be ma na oba ehia wone memma ne mma bi ehia pan a wan hye kondom na wan mo no ho be yan free yare bia ho na so na adwene ne se Nyankopon be bo no ho ba ma yare no enye no nti ohwa no hu se ne be memu hyehye na akoto eduo no wanom ohwa no hu se nsate egu ne be ma ho a na akoto eduo no wanom akoto eduo na bi wa na ekọ ohwa na ase aba ekọ na ase aba nje mada na edi se onya nemu yare na otato to nnuo no mu a etimi sorosoro moa no ebedum rebu benum oduo na nka moa ne biom na afi yare na ba be yekese na eba be yekese a na ene be fe nso wa benya kwankro yare a wo ko a enko na afi edo wa ba ni peduanum nti wa fi o be so benum oduo saa bebre wonum e ba saa wo se ato na du enema nemu yare etimi se ni bile betima se o kidney ebetima se wa koma ebetima se o nkase wo yo ba ebetima se wa wo do ye be man so a ebetima ma wo be man wa do benada wo no ba be hia wo ntimi ne nyinsen ebetimi akofo ha bebra ba ni peduanum ebinom wa nemu yare etimi buom guo obu wo kora nemu yare etimi ma afo ho na pampan na aba no ho so wo ho no wo unu so wo nemu yare bi wakwan enko ano wo so bibi ba oni peduanum wo se ase obema mu fensem obema mu hyehyw wo dwonso ntentem bebre wo hwe aba no ba kwa ye kese che ba ko sa problem na hwase ye how wo yo ba wo se onu kunu hyem a nsuo ni nyina asan ba out aha na se wo se wase hyehyw no be me hyem a na wo ya se yo ya de e ka kire wa ne sefo ni kire aso ye ho ye de e meto aduru ma wo esa se nam yare no e wo se ehu yare kopote ye yo nyama wo duru betimi ama ho ato ye telephone numbers eye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 uhu sa numbers na ofen a ye bejo so obu ana ne de no kwa ye na wa yemre wo mpem be me bi wa yemre wo mpem wo de boso anye yie wona ne yiri behyem kwa na dwonso de odwuso ya na no ho adwojo bebre ho no be ka koto oduro so wo de recharge system no ama ho de aba na so mada ne di se ne ma yemre wo mpem no donso aha wa hu check up ehu ade kora amo ba yemre wo mpem a wo be num aduro wa hwe be ka kokoso more problem ama system no eto da mpa na psychological wa dwene ebia ne bia wo dwon pressure bia da wo so enema bia e hye wo so e ma untimi mo adwuma wo mpem wo ba danke ba compressor ye betimi abo hu ba bia wo ha no nya ma odu e betimi tu ase enu nti wa wo tie me no ye se na de ye nkasa tenten bia problem be bia wo bia ye se fabre aso ye ho e wo trede Kumasi trede nko an ye ni branch bia wo be bia e wo bi wo no odwa so a wo frɛ na sɛ wo so koto ndo ni bi e be kyerɛ na so yɛsɛ brane fa wo chef dem ni check ni pedua no yare bi e ha ye betuma abo ama ho atimi atɔ ye telephone numbers no
ɛyɛ 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ana 0244 01 75 56 o fresh numbers ya won sa ebekai ye da se papa doctor nyame ya duma da beba ne ni na beka ho ama wai aha na na se a che se ye na edi enkomo enti yebekọ nana amoaman ne ho nana doctor ejenim boaten na yendikan embisa no nana wadama yeba asantemam na yeka kwa metua ye de yabeti ni din ate na ne ho nsem no theories ne dawso mepacho oye hwan yebeda abusuafo nyina ase ne ada Akoma FM ase ne ada multi media general so ase Eura 2482 Adamwa Otidi ati baby na baby bia medru bia eye Adaroma a ma me kwan se mesom na ma medru ha na ma gina adwumade so ada Eura se so adwada atwa hu na o ma me kwan se me so nananum panyfo ne me wofa no masom 24 February me 14 years 87.9 ne chira pa ne ntete na namo bebra yesua ene yesoso ye ne kakra ama edidi na chi a nti yesoso ye din atra ti e bedru ha se bi ne nya kwanya se bi a na se ka ba bi free ene na daro man ba bi de atu ne nyina akọwie sen asante history no esha she free otumfo say to odikai aye the 17th century wait match as 16 oh 87.9 no so ba chire santemai no ne yonko an yakopon na nam de ma no konfa no chi ti ko wie se na se yabo Kumase ene yetra nananom a omoka ho nyina no mo ne no nyina abo mu ama hene no nyina ma ye hu se Kumase ti e ka shanti empa na tre kwa kire ti o je bia beti kura na Ewura ka se kane ne de ko ade kire na de enya adwuma ti e ko 7 mu bebre bam ama dan kira fo ko bam 70 and ko wie fe yase atoaso santemai ekoso tretre ntretre no munyina bebre kodru ba bi pem so ese be konfante infante no no yasa abrofo no hunu kwan a ombetime na yen esia ama oma tuyeso sa ti anomo no na ese omo yese ne omne fante for no we bom kakra na ya kwan ya be faso ti bra na afra say ye di Ewura 25th anniversary no e bia ombeti ya ka say sagranti o tino na no ye 1874 ni ye di 150 years sa kunumu a no mo pe kwan a e de be ba na say so ya boy ho ba hwe ne ma ya so ya obese broadcast ya be counter ti enu bi ana panyi e ko ya se enti ase bi amam no because they dey be fancy e wa hai okay wait ma ba se bi a chechire po bi na po no mu ansipo na o wa dwen ya se o ene se be ne mo be bo po na ansipo de a ene ne bi a be ko hamum akwa se bi a menya na ya ti honum no na ase okokire akwan kakra ebetime de atu santema so sa ti hono na brof private bank ase betrayal enti enum no nam so ma abrofo no timi ba be de so sele na asantema tiese kuma pema pemba ba no
ye moto ni slogan ne chese apem etoto apem susu gina tine nyina no ampusu ye ana no ya to aso a ene kosi brone no to aso ye yesase anya de bia bene wa anana na je ni bo ate beka e ba ya e ho akwan ba na betuma san fa so e de asi ana sa to aso wa no mo person be sa to aso bio e de ba ya santo atoko e se kire ye ana so ya sa so de ti awo ti 1924 na sabe fa e course sales ti ni nyina mu no kwasi bro ni hu se on timi sante ti na ge se o ko ba de se de no a ya hwe ne fa ne hu fa hu de ma no na ma ne ba 1935 a o mu de ya apama e friend Ashanti Confederacy a de hu se ne Ashanti ne nyane kingdom because ya lower pressure free 1640 na ba be si there were over 300 years ya do fa ha ne dia fa ha also ku ha fa ne dia be sia de ya kwa ya ba nyinara no Asante da so jira ne na Asante da so jira ne nti se o jira na so de bia tie bia o se de bia ewura adare kwa ya ka ya chese e de ya wodudom ena bibi bia ye bia so e de akoma pa ena adwenpa na wa o ye wa dwen se obesi santeman ena Asante de na Asante ntra tie ntina bia ba bia chese bia okoma pema pema ba e de obi bia o ye bia no se o ya Asante ni se o ye de yedi retrace by the government here can say I did there na o ya o de bua o mai te se bia o no wa kwa bia se bio e o dwen se o broadcast ka self conceit na te bia o personal idea e bet ma bua e bia kwa bua ko si sai ti apanyi no de ko si ye no bia akofa ya bai but adwe potia ma ono ne ye ne sa etia Asantema de se bi ko ye ntima anya no ama na nka na numa sense me ne bene wa ye se ntina me ko se ba ne nyina akosi se o ma ko se broni hunu kwa na mabo paabo ne ma ba ne susu ne nyina echi no Asantema sa be gina ne na so na wada mo yen ti ne busua ho nsem bebre e ba sa no mwanya ono no Asantema mo ye ne busuafo bibi se bibi ti se de ya agina se ntina me ka se asam ne kokosi se wo se ya bopo ya Asante mamu nyina na matrilineal okay se bia obe trace steps ne se bia ti se bia mfam se beti asese amo mai ya ba setna ana ya ba ka se bi na mene me mpanyimfo ya bopo e wo mabusu apanyin wa e wo mpanyimfo ti e ba na epo na ya bor ya se ya pese ya yese ubenya ne bi ba e wie na nipa ne bi beteto na ewura sama e da be pie pensia so e bi sa so na mama here o jase obenkum anase obusuafo ne bi abeka sese oyi wa no sei ti se ya ba na se nya busuakuo no na bia enye krono na ya wo ba ko de a ye ntimi mfa ho asodie e bia enka se bia ba ne mo ya ba se abusua ne krono nyina ade a ene bia ye wura betima ka se ene bia mom na maye me dom ntini sa ne ntini bia sa abusua we kura o fati se ye ku efie miensa ene di akonya no nto menatiwa ene amanima ne ya fa ne se bia meme wa omena busua mu na me ne mabusua panyi ene meme lai ne yekoko ye bibi na tiwa ene amanima nkan bia enti mfo mu nyina nkan ne wo yetime ka se ne bia mo omena fo ne ma amaye ntino e bia betima ka se yi mo free akonya no ne me pade a okay se ne na je se me asa no ntimi ka se me nua bi a o so wo mena ana enyina be ka se yewura nana me das papa me ma wa ji wa ho me kakra bi na me ba be sa se nei Asantema ye nkokon Ghana ye nkokon ti se de bia
o my Ghana ni o my bi e call na mmom ye ni ye bi bibia ye bi ebetimi ama ye betrayers so was development o my ni puntu asanteman puntu ntwada me komi ni abayi ho me ba na mababa bisa san komo na ene ye de ndwumedie ni nyina aba na wie ye nti ohima oho ye de ye de nyame se o se fra say Hiro unpe bi uni tridi me wa tridi na bi say ne agosia de anima akwa udi ye de na ase ayere ana afa brofo de ma fa brofo de no se de ye jai se ye na ya to brofo de na to atwene baby e no obi sit na ya abne wa ho no akofa bi cheese na ne e bi cheese hwan mama ga abne wa na ai yo pacha yo Congo into yo we da say Congo your number ni na de bono point that's be precise 0249 01 71 01 0249 01 71 and 0204 61 your numbers no ti uko bebia na esibi ni honoma na wafa na wafra yen uko brekuma ebi ewo ho newborn chemical ye de bibra kogo na uko so nyane nso so a eye cap herbal so bebre ewo ho no monti so biefo a na mo complain se munya bi no se ye de bebre aba wo de uko na esibi ni ho a ye numbers na egu tv ni so no utie radio no nso a ewo radio ni so no na wafa na wafra yen Congo ointment mpompo aduro nsan aduro nenso ben aduro stretch marks aduro infections aduro kro aduro ko de se man pele twfare na aduro pa no nsan wo de yemu ani nensan ne ko pompo na abawa sa hye dendendin a tibita so no pa awie no mrade be kyen no na ayi na firi ho e be twetwe kora afi na eba nso so a wo de yeso abehu ane se woni bebbo woni a wo bete pre no na afiri ho no mko na wo ho atɔ Congo ointment wo se obi anya bisi fie ese first aid ene na medi nkomo bi omoka onyini sade ese etimi akore obi di aya na akore ni ntimi enko ye metwen ma akore ni meto ya ansa ne akope onyini sade onyini so obebre pa ansa ne wakuno enafom o na ne sade eti yesrew wonya Congo ointment sifi ade a ehie bi ahwegu wona o ma na abusua ne mu bia so kora no a wo de sra so a sima be mienu de bebo hyehye afefiri wo kɔ no wo ye na dwuma awie akore bia ni ba bia ebewu wabra wo hu se kotwa kora eda wo se wasre nkun ama na enso ben ayewa mesrofa Congo ointment sra na empropro na enso ben na atwentwem wanim ni nyina ama wanim ayi tuntuntuntum no enyini nyina afiri ho se stretch marks so na eyi wo video mu nso a mesraw fasra ebe clear stretch marks ni nyina afiri ho na de make atu atu ni se wo kwa akotonkun ana obi asre nku ama ne kala kama na wo fi se wonya nku ne bia abesra di kan ko so ni pa ne video mu hwe se ne video ne tse wo de no a ebi se ye obu anu ma ne video mu omre obi de ye ho ne ho obi de ye dendenden eti de ne video mu ode sre nku na ayi ne fefefa nche se wa video mu emre no wo kwasra se nku na ebeje wo de be man stretch marks and ha se ne nso ben eti ye to nku na ye nye careful pimples ogu wani ma se pimples no esisi wa akese se ye ho ne ho se ye nketenkete no de fa Congo ointment srasrem da bia me kasa pimples adranti bi ye nton wo cosmetic shop na e use ye no pimples gu ya ne akwa cosmetic shop me pedre be clear me pimples no na ye ma ye serum oils ani mi ate ahodo ne de sra ye nim asa ye pimples na ebre oni padua no wo be wanso ye kokoko na pimples ne de dam tuntuntuntum na asanso aba besew eti mesro ne de ye twa ne tie oba bia infections ha wo bia se wa nem ye wo hene se wa keka se nso firi oba ne ye number no eni 0249 01 71 01 and 0204 61 me das papa me nia say we twa ne tie ase kokuo kon na osibi saketefu amoso wo maye kakra bi eti say kokuo kon na say aba be kase asawe na albasaro wewe albasaro Vaya manera y diga oye de
osi bisa kete yɛda mase papa me amachi be bia mo wa obi wie na ɔhwehwɛ mu a na ai mo ya de papa yo nana wada ma yensan embra wo hobby na me bisa se first na asantema kokon na kwa bitua okọ betray kingdom no ene yen kwa akon na eden na yen yede ye ne ye suban bi nyame bi ayeye yede ekutia development ewo asantema mu ha ene Ghana memu aye kumase ne asantenti ne bia ya center ya semi ba asantema na de bebe danya me ase ene nananom ene osetutu a otosu mienu ana kane na ne de ne ba makakudua anya me de ne cheye nanam de cheye a 1999 29th April obe di akonwan nananom to aso te said baby amedru free 32 na ono babe the 16th occupant na ono so bae no esan ne ye entete ana ne ofa aheba mensa bonsu na ehia hene ede ne firm tete entina mamu theme no aye ka se ade ne ye beye between the old and the new no ti tedi ono aka ye hwe nyina be kan hunu bie se ne nana aye ne ofa de sepo te kumase a de bia se o kan obi bia kwa okopre college on de no nim de nyame ne nana no ma hye ama ne senti o se be de ma unko private college ne bi e ma ko serious do rest abrebu na sebi kumase ono bi so ko school class no ne ko share na do hinensa santetie nyina mu e se na ne ofa no aye asumdwe ne na sa abre na abrofo no ne private second ono na it is a broadcast arbitrator the concern fee ho nsem ne nyina wana na ohwese de be ya ehuru ne nyina no wa de badwa saa no nyina na ewura etetie mu bia nyankopon adaroma ne mre so ya oba be de no hunu se ade na ewo mu a yeso ebetimi de aye so nti ye de kai asem ne se ade na obi ye ya wo de wo sesa se de be ya asantema ne we beko eza so osua hunu ne ma eye peace nkanko puntuo ti no de oba ya no ka se kane ne ya de ko ene de yamfa ko no nya nbru ti na somdwe asem ne se ti na cases e wo ho nyina wo menhia ne bia ta no wo ba e bia di mfia aduonu ti se afija asensem ne ade nyina asem bia free court ne intimidate e je ne nimde be na no wasua dia na wahunu ene o ko school so ka ho so de ene o de be ye adwuma eno mu ne namu ne se de o se chichira hwe ono ane kuro ene niam no wo ye say no over 500 cases aye asumdwe asem ne litigation ne niam ebetima kase nam de so amasese ne nyina atwa obekase bia kasa niam we am ka betene se ka betese kuro de kuro bi busua bu den to le bi kura etime ba mensia na asem bi ko hwese de sitie kura o se yenyim free bi mi amomra fie ne anka o bia na hono ba bia be kan akono bi kura na enkoye okay enti ade na yesua free yesua bibia free mu se ade na womu a obetimi de aya ababua wo nipadua na wasua bibia free mama na boa wo man ene wo kuro so enti ya baba ya tisa Ghana Man TV eno bi na ye bisa se ene obi bia wo bia ba bia wo ede na so de ya wo de enrich ho aba of kazibet makase o space bara sa woda bremu awo no wo de tu sa na mo no amana ko abusua amana ko ofie amana ko ukro amana ba be so mai so enti se wa hwe sa na ma ne nyina mu bia ka ho de a na sa wo ye meme a
enema eni brebem te eni bre ne bam no dia na afa dia wo dwene wo nko aho against nipadom ne nyina because nya sa na tie dia na te se dia na bomu aba te asanteman ye kokko ye ko anim ye pemko ye jejimkro ye de kan ho ye tre enna wo ne onua bi akohia baabi se ye nswadwa ase se ye baabi ene ya bopo bi se de ekoni entina ya se kwasi broni sise te de kwasi broni kan ena won ne wo mu ne nyina ne de afa sa se bi ate se ya se yakwa bibi sika ni de sa sika na woji ana dwumadie ko na wo ye ana ade na wo ye no eboa nipa ne san ana sa wo dwene wo nko aho against nipa ni nyina na ya de ba na ya brabo ni asetena mu a obetima ho se be ada be kwa bebre mu nipa ye sa ne ma and indirectly no wo ade a wo ye no eye kwan a wo ye ade atia nipa nyina mansan nyina Ghana nyina kro nyina so ho ba wo de ye wo interest ntino wo mfa ho ye wo kuo mu kakra ande wonim se wo ye comfortable so ko se bi o se ne be tia na se ne so be free mu na se ne be betimi aye se abefo bi ho be so and in that way no within that circle no oh no be betray ara wo so okay oh yeah the team man say bibia ye bia ye bi say ho say sa the bread to me manya e na me so me dey ama atre ama ye nyina wo de ba te say yakonwa ya di ya ewura ana sante he ena ne hierarchy wa chiche ena wase kumase abrempon me kuro a me nana no me wa amoma hwe o musoma me de na me ye wo krom ha ebo kuro no ama ne ho mpontu abe so asanteman ama Ghana nyina aye ba ti se memeti amoma na me se sante he na de ho ama me enti no nti obia nya obia me ne ye me su me ban ene bibibia me ye bia no ma nipa su nipa atwa adwo na me de me dide na me di ye dia na se ho no me bitre awe eye tu ye wura na me ma begina nanim ase bibia kire ne se me nya sa because tete no awo se de panyimfo ene onananom ene onuanom ye na abeto aso a na wo moto aye ne sa na to aso enti na ka duro so ne enti se nya sa na se de wo begina nanim awo kan no ti se sa bia na yeso e begina na ka Ghana say I promise on my Anna to be faithful and loyal na just say na tie na in any position bia wo no enya de a ewie peyo na ya wo nko ade a in that form no na say enye de wo ye bia no dwen ho na hwe se o ye for wa wo nko a e de kakra wo bete no ana se wo ye na aboman ni nyina abo asanteman wo Volta region Central region you know some hwe ye wo Ghana ha ba bia mo hwe ye enti nya kwa bitwa nko a e na ya asanteman mu ye traitor wo so be bia wo no wo ye bibi na enya won so o ya ye betrayer e de ama ba bia wo no enche bia ye di dwumade ni nyina ebeba na wie ye na ebema osibisa kete asanya ma agwo kakra bi di ama ye ba nana ebema ye in the final words no otu ye nyina ye fo Ghana bosumi mu otu ye nyina ye fo de wo se ye nyina ye ye
kosi bisa kete ena ote omonka no owo asantemantem ha na wo ye bibi na wo hia kete eye ayefro wedding traditional marriage ye bibi a wo ye bia na wo hia o mo se o mo begro e wo ho enfama wa o mo number no eye 0243 617238 0243 617238 and 0243 208933 0243 208933 frewamo na ombaba be grow ewo ho ameho ayedede edi amount ena wo pe obi so no aye aduane catering services bia ana se pastries o ye dwumade bi na ohia pastries ana cake ti said de na ye twa ye de mu ewo hase ya de oye de be che yen eye Macbell's Foods ono so friend ewo 0241 663159 0241663159 bibi bia wo ye bia catering services bia ana pastries de eno ane Macbell's Foods obeye ede ama onana akaka krabi na wadaoma ye de dwumade ni na ba na wie ye mre wo ho a ke beto aso akwan so mrenti e wo se ye kabi ni ejabi enti o final word te futuo bia wo de be maye na wo de kokoo de no so abem ho de ehia me pa minima de kronti amekasa de kan masa adamas enra mo frɛ me na mo ka mo ma me theme no ana me yese masem no de be ho ntuma oh okay enti ntuma ya frɛ me ho we ne sankofa ena ho we no so a ɛkyɛ sɛ obi enka bi obi nka bi obi enka obi nka obi okay oh somebody should not bite another Akoma FM enti 87.9 Kumasi the edika sankofa no and it's remembering the past okay enti edie na na ewo ho a ye kai a ye mpanyimfo no se ye Ghana sio edie na wo mu a na ye se be represent ye ho as Ghana a obitimi ka se me ye Ghana ni edie na wo a na yetimi di ye ho siso se Ghana to say we maka say me fantini me asantini me way because what is my culture, what is my values, what are my principles there na metime sipi actually sir ni mi say ho say and then no na ye pre agiana so because I say kofa until to actually fight you always should repeat is all kai wati na yesi ye Ghana man na kai de ho de a na de na ye kai say papa ye de be ye de na woman na my pride ye hotimi kase me ye Ghana ni a man na hotimi kase bi de na wa na hotimi esipi a man panyimfo no ene abrofo ye kai say ye de independence if say niema we bi ekoso no now eno bi sa na esa ba na say yes sa na sa te ena ye values ne niema na ye sa atwa ma bi o de a ene na ya Ghana man ti ye di ni say ana say die na wo mu a enya free mu a ebetimi akase ne esa ebesi o sa de ba besi obi nka bia somebody should not bite one another adie ne ye ya ye twetwe ho nantini a ye ne bre ye ho so the diversity ene ye ne die ne ye ya emma ne nye ya eno nti sebio obi self consider what dwena ono nko ane ho and self against Ghana so it is a are ne yan nwene kwan be fa so ne ya tena faako ne ya de asomdwe atena ne ya baako na ya ne ya hu entena te se nua ne nyina ye mom ya nya baako enkontia otamfo no enkontia omomoyefo no enkontia osefo no so basi amasa de na ambam na fias obia edini ku obia edini da enne no no kura nya adwuma eye de obi be kan de be to obi aso so ba ne nyina na ebisi ehun nyina ne se ade na wo di side pakro na chi na wo ya ma no ade na wo di side pakro na chi wo wie no okọ no a okọ ofie na okọ su ne se so basi ade na eboaye nyina ade a ene de ba bibia wo bia no esonso ya sembe ne say ti say ewurase o de amoma shawsa
yeah wo na wo hene wo na yekro e de na wo ya e kina obi betimi akai wo se ahemfo bai nipa bedim na wo de na betimi de akai wo nipa ya bra boy nam so nyina no eye o legacy ben na wo ja a o betimi akasanka aje ni mboatin de sorry no so that's well we need different ni nyina haye we manager me the x number of the occupant may be torso but there now my there yes and that is how they remember the past sankofa so nti bi wa yomo teze to wachi afa nti kai papa the word nti wo fa papa no now yi the enya no na free so that by you strive for the good for the country now for enya say backbiting no MY because any bi no aba be boy na ye dia ene na ya Ghana mantia na say ye disade we no ebe ma aye ade pa na nya te say ya no keke ne de ka ne mo ye ka anyina she because je busumi ya ko 31st bibia ye ka bia ye kire ye be she ya taade te say manager kan e be say we nyina bia ne nyina no ade na ewom te say de ye ka papa e be ka koko obesu ba ka we anyway so the buy there na ye hwe free there na wo mu anne aba ama ebi ayare wa kwa kwa do so ye program ya mechew enku bi na de asra so but any advert into my white paper na free pacho you to say the can also according to the American Health Journal or say what you eat is as well as what you put on your body. Unzo mun na Congo kan enku we ka de odi. But the skin is the largest organ of the human body and it absorbs 64% faster than ingestion. To say be obese me carrot. E ba bua me e we. Or say ultimate sa carrot butter na ko with dem one. And only 64% faster. So, okay. Idea na wa ha ye nyu so a ye se bia ko fa bi free baby na aba. Zedi o mo ka koko ho asemi. Idea na wo mu a ye ntimi nyu so sa na ema no. Zedi ya ka krase na panyifo no de sa hata mu se a na osaka kra be wi a. 40 times the antioxidants of blueberry. And so no go jina shop ya blueberry say enti akokora kakra bi awasa no 90 years otimi kwa fo 80 years otimi kwa fo o ene obi e di 30 40 ya re be so enti ne nyina editi say dey me say o hwe me tuma say dey make ya on say eye we o za san kofa so ho enti mi a me design denim so tias enti touch it there na ekati dabia no me kai me ne wa ho dem and to retrieve to them to say sankofa literally mean go back and take or simply to retrieve. Instead that it's okay to retrace yourself and learn from the past. Today na wom that die wom a okofa eno na ye nyina ye adwene ho eno na ye nyina ye adwene ho akasema num na ye de ndwumadie ni nyina aba na wieye na mekoso akai wo se wo kumase ha anasa santimantem na wo ye bibi na wo hia obi so nye aduane ma wo anasa pastries na opese dipa ne ye ma wo se ye cake birthday cake wedding cake Macbell's food freno e was 0241 663159 0241663159 ena emema ketinka omba bwa ye men ne yedumedi aye di utiketene na mu ketene na mu nsa bi da ena mama sabi afena obesa aye kese osibisa kete omo ene be bwa ye omo so e wo kwase kodiem he ya udua omo na pese omo be gro e wo djuma wudi ase a frɛ omo e wo 0243 617238 0243617238 and 0243208933 frewo na oni omo embo enkomo nana pacho ye ni abesa
na nti se o je ti ayi ni ne sankofa na iso na we so ye na me da we so ye shea butter nkuto ene castor oil okay ene coconut oil ene yare afra ye nti se nko so Ghana kuna enti we no hwe nim ti se de wakofa abroche de a so de se wo sra we a de se de wo di kubenwa a wo de aye aduan ana se castor oil a o use so ana se nkuto nti se waka ni miensa abomu no so ho na je ti se de se bio fa se obi se o di dokono ene moko ene fish o je carbohydrate proteins and vitamin C o ka we nyina abomu a we nya sa ne mago na so na wo we de ayo eti na wadama medas papa ha ye pese ye de 3 minutes na aka no na se ye besa e be yire wo dem papa eti ye sign ahampa cho mon twanyansa mon twanyansa eti Ghana man Akoma FM yenso ene nyame adom yenso apaye de no tuma sanya me manager kan ye no wate na amwama hene so enka na Dr. Ejeni Mbwaten the first jumedie bebre ewo ye nimbu sumi ya ye ni yetiefuo na ebe disa juma no production team members are de biada omo boa me ne se de obusi afa omo ho no unfortunately omo ntimi abetina heavy era ewo mu bi papa power fan ho na edi ani mu ana o kire bi se ne esisa kete no pagi de onim hui wanye hwe wo ho ono so afa no ho o wa ha sei na bila kantanka o de oyo chiami ankasa o chiami to inside to tuntuma ne dia na abamu pa spatus kojo sa akode ono so eka ho production team members Beluchi eka ho bi and the head of technical department Timothy Agbozo na ankasa nso no wa ha hu sa okọ na oba Emmanuel Kwame Vadi omunyina aka ho enenne ye de dwumadie no ye de ebrem nyame nya adom a ekina ye de akoma mu nsem dwumadie senya daa ne daa ye no ye de ebebrem nti ye sori die metimi ansa mo fa ncheme me ami din die Beatrice Gabra na so me se bosumi nyina no ye fra me ohema ya obnewa me na metena mu a me de dwumadie me de brem nti ye besa santuma ne pagua na nanim na ntuma na pagua sam na acho ya da winyi na amaso ba ko si bisa yonko Activa Insurance Momo Official Po Koto ana renew motor insurance ewo Activa Official Papo mu buyi mu menya achede bi ti se free fuel coupons car duster any achede a Activa action so die ewo so dial *713*313# anako yen kwabata no mu bia ye agent any your brokers no so ewo man mu be bia na koto ana renew motor insurance policy activate wo why menya achede amunu mu hwa promo yi eba na wiye ewo 30th April 2025 ehihye kakra ewo ho Activa Insurance ye dwedifo eda yakoma so ahanye ko abusapani abekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyan monyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo ye hu sua hu pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu se de omanfo enyim di panabra na wote ase pepepe ambulance ane ka papa wode fefunu poor bearers emrantia wo su efunu de ma ensuring asiedie efuru ntade local foreign nyina picture roller boards video coverage me kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anuanuane wo yiase e wo asofo a wo ye wufusom wo MCs for occasion bia event bia God's Way Funeral Home there it say everything under one roof abusapani we dey ento aso biu God's Way Funeral Home no a any the right company no na ye be hu won o kumasa safo labor kan koko board dan no ehwe animu hwa muduru a mumusa ankrato ana momfre 0322 006 221 ana 0243 7374 57 ana 0266 1946 78 Akoma FM 87.9 Kumasi.
mediatina all day. This Akoma e dance your na yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Ni ebe me de yetin. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Ni ebe me de yetin. Eko baby nko siri, oh how baby nko siri. Ayaka baby nko siri, oh ham baby nko siri. This Akoma e dance your na yet mediatina all day. This Akoma e dance your na yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Ni ebe me de tempo, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Ni ebe me de tempo. Come me kabi en ko siri, come me kabi en ko siri. Asem tipi en ko siri, en you bring en ko siri. This Akoma e dance your na yet mediatina all day. This Akoma e dance your na yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Ni ebe me de tempo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo darling. Ni ebe me de tempo. Oh, I thought that one Nick Kwanwa. Akwa ra na ebisa. Mesa fono, the person ladies. Me fono so the gentleman. The baby say na no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say the mob sound zero. Your baby you saw on page my I can na wa dano ko. The man worry rubber some kuawari. Akoma FM 87.9 Kumasi. This Akoma e dance your na yet mediatina all day. This Akoma e dance your na yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Ni ebe me de tempo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Ni ebe me de tempo. Come me kabi en ko siri, come me kabi en ko siri. Asem tipi en ko siri, en you bring en ko siri. This Akoma e dance your na yet mediatina all day. This Akoma e dance your na yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Ni ebe me de tempo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo darling. Ni ebe me de tempo. Oh, I thought that one Nick Kwanwa. Akwa ra na ebisa. Mesa fono, the soft ladies. Me fono so the gentleman. The baby say na no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say the mob sound zero. Your baby you saw on page my I can na wa dano ko. The man worry rubber some kuawari.